iyo satani ashaka kugusenya no kugushyira hasi akoherezaho abantu. Hariho abantu bari muri gereza kubera inshuti mbi bahuye nazo. Hariho abantu bapfuye kubera inshuti bahuye nazo. Hariho abantu bahuye n'ibihombo bikomeye mu mabusiness kubera inshuti mbi bahuye nazo. Hariho abantu badafite amahoro mu mutima kubera inshuti mbi bahuye nazo. Hariho abantu uyu munsi babaye basinzi ruharwa kubera inshuti mbi bahuye nazo. Ariko Imana nayo iyo ushaka kukubaka ikoherezaho abantu. Hari abantu babaye abanyamakuru beza kubera inshuti bahuye nazo. Hari abantu babaye abashoramari beza kubera inshuti bahuye nazo. Hari abantu babonye akazi keza kubera inshuti bahuye nazo. Hari abantu babaye abavugabutumwa beza kubera inshuti bahuye nabo. Kandi hari n'abantu bakijijwe bakava mu byaha kubera inshuti nziza bahuye nazo, zikababwira ubutumwa bwiza bw'umusaraba bwa Kristo wabambwe. Uyu munsi bakaba barababariwe. Imana iguha inshuti nziza. Imana iguha abantu bagukebura.